Philadelphia Imana irakira. And I'm next. Kandi nije wari ukurikiyeho noneho. Nari nishimye. Come over. Nari nishimye. And he walked off. The fellow walked off. Umugabo wo amaze kumuhanura yaragenda. They had drug him off. I'm not sure. Sinzi niba baramukuriye niba sinzi ko byagenze ko aho And I stepped up there. Nanjye ndahagera. And he looked up at me and he said, "Son, I'm old." Uwiteka afite izina. Imana ifite izina. Blessed is he who calls on the name. Kandi hahirwa uwo nguwo uhamagara iryo zina. Kuko nta rindi zina wahamagara ugakizwa. You don't just believe in the Lord because there's lots of lords. Ntabwo upfa kwizera Uwiteka kuko hari imana nyinshi cyangwa Uwiteka nyinshi abantu benshi bita imana zitandukanye Uwiteka. I'm just speaking of a little thing, just small things that will help us. And makes us God has a name. Now some of you may have learned that we're not supposed to speak his name because that's taking his name in vain. Have you heard that? Has anyone heard
time allocated to questions. Have you heard? Going to call upon the preacher to preach. Thereafter, we're going to take about 30 minutes as you compile your questions, and then in 30 minutes we shall be answering those questions. You may have not understood anything, you may have understood something but not wholly, so you're going to get time, write down your question, and in 30 minutes we shall leave time for the preacher to answer questions. Thereafter we're going to pray for our preachers, for God to bless them, and as they go back home for them to be blessed. And remember, tomorrow and on Friday they're going to be here. They shall be here preaching the teachings I told you about tomorrow and Friday, so you're also invited. Amen. Amen. They wished to take a photo of us all. I don't know how it shall be, but we shall do it. We're going to go to the stairs probably and line up. And if it is heavily raining, we shall see how to do it here with the pulpit, and people will come close to we take a picture. Amen. Amen. God is good all the time. Are you ready to receive the word? All right. Clapping as the preacher of the day. Jeff, you're welcome. Some fun stuff for us to learn. You know, one thing that Martin and I often do when we travel together and we go teach in other places is we try to challenge you to think beyond the traditions and the simple things that you've learned, so that you can expand the way you speak to others and have a greater understanding of the Word of God. Urabona Martin nanjye iyo tuva kugenda hirya no hino tuvuga ubutumwa bw'isi, tugerageza abantu tubwiriza kubasunika cyane kugira ngo barenge ibyo twigishije n'ibyo batekereza, kugira ngo babashe no kumenya uburyo bazajya bavuga ubutumwa ndetse n'abantu bazajya babwira uburyo batanga ubwo butumwa. Amen. You know, the traditions that we have are based on, and I'm not speaking evil of our ancestors. I think they did very well in their day, but they're based, most of the traditions and the knowledge that we have is based on a lesser refined or lesser understood knowledge. Sinshaka gusuzugura umuco mutanyumva nabi, ariko ndashaka ko bimenyekana yuko kenshi na kenshi twigiye kuri ba sekuruza cyangwa ku muco bagiye badusigira, kandi uwo muco bagiye badusigira usanga hari ibintu byinshi utigeze usesengura gusobanure neza, kandi akaba ari byo tukigenderamo n'uyu munsi. One thing that I'm really glad of is that our holy scriptures, our Bible, has been found to be has been certified over and over and over again, even by the newest of revelations, even by the newest of discoveries and explorations, where they have found scrolls that were written, manuscripts that were written long ago. That our scriptures, our holy word, our holy Bible, has been certified and holds true even till today.
icyo nkundira rero Bibiliya yacu ijambo ry'Imana nuko hakozwe ubushakashatsi ndetse hemezwa yuko iyi Bibiliya yacu nubwo hagiye habaho imitekerereze mishya ibintu byinshi bigiye bitandukanye byavumbuwe ariko hemejwe yuko Bibiliya yacu ari nyakuri kandi n'inzandiko za kera zagiye zivumburwa bagiye basanga n'ubundi biri muri Bibiliya mu ijambo ry'Imana ni ukuvuga ngo yemejwe ku isi hose. But these books, this Holy Scriptures, have been translated by men with the understanding that they had at the moment of the translation. Kandi iki gitabo igihe cyasemurwaga cyasemuwe n'abagabo n'abagore bagiye bahishurirwa igihe bari barimo gusemura ibyanditswe byera. And I believe as the days get shorter, as we get closer to the end of our days on earth, that revelation, that knowledge, that revelation of the Scriptures will expand rapidly. Kandi nizera ko uko twegera umusozo w'iminsi yacu kuri iyi si ihishurirwa ry'aya magambo rizaguka kurushaho. Some things that are already written in this book will be made known or revealed to you in these last days. Kandi amagambo amwe n'amwe menshi yanditse muri iki gitabo azaguhishurirwa muri iyi minsi ya nyuma. There's an example in Revelation where the angel of the Lord tells John to seal this up, to close this, to hide it until the day that it's supposed to be revealed. Hari icyanditswe mu byahishuriwe Yohana aho marayika w'Uwiteka Imana abwira Yohana gufunga inzandiko zimwe na zimwe kugeza igihe gikwiriye ko izi nzandiko zihishurirwa. I do not believe that something will be added to the Scriptures that we already have. Ntabwo nizera ko hari ikintu kizongerwa ibi byanditswe dufite. I believe that the Holy Spirit will give you a greater understanding of what's already written. Nemera ko Umwuka Wera azaguha ubusobanuro bwimbitse ku byanditswe n'ubundi. We have new technologies. Dufite ikoranabuhanga rishya. We have new knowledge of ancient languages. Dufite isesengura ry'indimi za kera. And this new knowledge allows us to better divide the word of truth. Kandi iri sesengura n'ubwenge butuma tubasha kumenya ndetse no gutandukanya ukuri. For instance, on Monday we spoke of our scripture here. Urugero twavuze kuri isanganyamatsiko iri jambo ry'isanganyamatsiko. This is the Aramaic that was translated into English in the days of King James. In those days, around that time, and it was translated based on the understanding of the Aramaic and the Hebrew in those days. Uru ni ururimi rwitwa Aramayike rwasemuwe mu bihe by'umwami Yakobo igihe habagaho ubusemuzi bw'ijambo ryari ririho icyo gihe uko iri jambo ryari ryanditswe mu Giheburayo cyangwa urwo rurimi rwa Aramayike. You remember on Monday when we spoke of this verse that it would be might be better translated in earth as it is in heaven. Urabona tubisesenguye cyagiye ku wa mbere twavuze mu isi nk'uko biri mu ijuru. There's nothing wrong with this translation. Uburyo iki cyanditswe gisemuye hano ntacyo bitwaye. But it's hiding a secret. Ariko hari ibanga ryihishe. It's a great translation, but it's hiding a secret. Uburyo byasemuwe ni byiza ariko hari ibanga ryahishe. And the secret is that God wants to change you inside you. Ibanga ni iri ngiri nuko Imana ishaka guhinduka muri wowe. That when Jesus spoke the scripture, he wasn't just saying on the whole earth. Igihe Yesu yavugaga iki cyanditswe ntabwo yavugaga ku isi. When Jesus spoke this, he pointed at his disciples and he said, in this
gatatu yavugaga iki cyanditswe yatuza agatoki abigishwa be aravuga ngo muri iyi si nk'uko biri mu ijuru. Hallelujah. Just little things that we can learn ibintu bito bito dushobora kwiga that can make us more effective. bishobora gutuma dukora mu buryo bwiza. Amen. Amen. Just a little change of focus, guhinduka kw'imitekerereze, a little change of perspective, guhinduka kw'icyerekezo cy'imitekerereze change yawe the way that you think about or see what is already written. bushobora guhindura uburyo wari usanzwe ubona ibyari byanditswe n'ubundi. Hallelujah. Hallelujah. That I want to bring up today is I want to ask you, Ronnie, I want to ask you, in your book, you know when I say in the name of the Lord, how is your translation, Rwanda translation, how is that said? Okay, it's talking about the title, the Lord, right? Does it say God's name? It says the Lord, right? Okay, good. Because that's the way it says it in the English translations as well. It says, blessed is he who comes in the name of the Lord. kuko ni nako bivugwa mu Cyongereza, hahirwa uziye mu izina ry'Uwiteka. It talks a lot about the Lord. Bivuga izina Uwiteka. But the English back in the day, they translated the Bible. They actually took his name out of the translation and put Lord in place of it. Bafashe icyo gihe cya kera bakuyemo izina ry'Uwiteka, izina ryari rihari bashyiramo Uwiteka mu cyimbo cy'iryo zina. Many places in Scripture where you see Lord, ahantu henshi mukunda kubona Uwiteka, the translators actually put that in instead of his name. abasemuzi bashyizemo Uwiteka mu cyimbo cy'izina rye. It only makes a minor little difference, maybe. Bishobora kuba hari impinduka ntoya ihari. Right? So we talk about stuff like God doesn't want us to simply use his title. Ntabwo Imana ishaka ko dukoresha inyito yayo gusa. And even when we say God, we're talking about something. N'igihe tuvuga Imana tuba turimo kuvuga ikintu. You see, if you came to me unshego usanze and you wanted to get my attention, ushaka ko werekezaho witaho, you wouldn't say, hey, white man. Ntabwo waza ukambwira ngo wamuzunguwe. In Ghana they say obroni. Muri Ghana ho bavuga obroni. And I answer, but if you really want to get my attention, ariko you don't call me by my title. Ariko ishaka ko witaho, you don't call me by what I am. Ntabwo unyita inyito yanjye, ntabwo unyita icyo ndicyo. You call me by my name. Unyita izina ryanjye. When you really want to get my attention, ushaka ko mpindukira kugira ngo witeho, you say Jeffrey. Urampamagara ukambwira Jeffrey. Hey, Jeffrey. Sibyo? Yes, Cameroon. Martin. Hey man. You know what I'm talking about. But it's not as effective as saying Martin. Personal. Right? It's very personal for us to say. What if I just said, Governor, Lord? I don't want to hear. You see, God has a name. Blessed is he who calls on the name. Kandi hahirwa no other name can man be saved. Kuko nta rindi zina wahamagara ugakizwa. You don't just believe in
in a Lord because there's lots of lords. ntabwo upfa kwizera uwiteka kuko hari imana nyinshi cyangwa uwiteka nyinshi abantu benshi bita imana zitandukanye Now I'm just uwiteka. speaking of a little thing, just small things that'll help us. And ndimo makes us kuvuga utuntu quicker. duke tuzabafasha. God has a name. Imana ifite izina. Now some of you may have learned that we're not supposed to speak his name because that's taking his name in vain. Have you heard that? bamwe muri mwe mushobora kuba mwarize yuko mutagomba kuvuga izina ry'Imana kenshi kuko ni ugupfusha ubusa izina ry'Imana. Has anyone heard hari abantu that bigeze if biga you gutyo speak the name of God, that's like taking his name in vain? bababwira ko guhamagara izina ry'Imana cyane uba urimo kuripfusha ubusa cyangwa nko kwisuzugura. That's a lie. icyo ni ikinyoma. That's the devil saying, don't say his name. uwo ni satani uba uvuga ngo wivuga izina rye. You be careful, you're just a lowly human. ugomba kwitonda wowe uri umuntu You're just a usanzwe sinner. wowe uri umunyabyaha. What are you, sinner, calling on his mbese name? we wa munyabyaha we ni gute wahamagara izina What right rye? do you have as a sinner to call his name? izina ry'Imana ufite ubuhe burenganzira bwo guhamagara izina ry'Imana wowe wa But munyabyaha? Jesus said, if you don't call on my name, you will not be saved. ariko Yesu yaravuze ngo nimudahamagara izina ryanjye ntimuzakira. Amen? You see what happened back in 138 AD. urabona mu mwaka w'138 mbere ya mu mwaka w'umwami wacu Yesu amaze gupfa. About 135 years after Jesus. ni imyaka 135 Yesu amaze gupfa. Now, 141 years after Jesus was born. nyuma y'imyaka 141 Yesu amaze There kuvuka. were some people in Jerusalem that rioted. hari abantu i Yerusalemu bigometse And there bigaragambye. was an uprising, a revolt against the Romans in the city because they were so oppressive. habaye umwigaragambyo muri uwo mujyi ku baroma kubera yuko batsikamiraga And Isirayeli. there was a man named Simon Bar-Kokhba. hari umugabo witwaga Simon Bar-Kokhba. Simon Bar-Kokhba, who led this uprising. uyu mugabo Simon Bar-Kokhba niwe wazamuye watangije uku kwigaragambya imyigaragambyo. And Caesar Adrian sent 10 legions to Jerusalem to cast down the revolt. kandi Kayisari Adriyani yohereje abagabo 1000 kugira ngo barwanye uko kwigaragambya. Do you realize how much 10 legions of soldiers are? uribaza batayo 10 z'abasirikare uburyo zingana. That was about a third of the Roman army that was sent to Jerusalem to cast down this revolt. ni ukuvuga ngo 1/3 cy'abasirikare b'abaroma boherejwe i Yerusalemu kugira ngo bahoshe iyi myigaragambyo. And what happened icyabaye ni iki? was Caesar Adrian issued a decree that no one could speak the name of our God. Kayisari Adriyani yahise atanga itegeko ko nta muntu ugomba kuvuga izina ry'Imana yacu. He said if anyone spoke the name of God, they would be killed. yatanze itegeko aravuga ngo nihagira uhamagara izina ry'Imana azicwa. And about 3 days after the decree, the edict was made public in Jerusalem, there was a priest who decided that he could not open the scroll and speak the words of the scroll without saying the name of God. nyuma y'ubwo ngubwo habaye umutambyi wahawe izo nzandiko za Kayisari agiye kubyamamaza mu Isirayeli abona atabishobora gufungura iyo nyandiko atavuze izina ry'Uwiteka Imana atavuze Imana mu izina ryayo. And when he spoke the name and broke the law of Caesar, kandi igihe yavuze iryo zina akahamagara Imana mu izina ryayo yanyuranyije n'amategeko. the Roman soldiers that were there wrapped him in the scroll that he spoke from and burned him alive. abasirikare b'abaroma bari bari aho ngaho bahise bamuzingira muri iyo nyandiko yari arimo gusoma barahita bamutwika areba. You see, there's something about his name that makes the devil mad. urabona hari ikintu kiri mu izina rye gituma satani asara. Hallelujah. Haleluya. There's something about his name, saying it out loud, that makes the devil mad.
hari ikintu gisaza satani iyo uhamagaye iryo zina ry'Imana. And so all the priests after that, they got together and said, hey, because we can't say the name, let's act like we're okay. So we're going to tell everybody that if they say the name of God, it is taking his name in vain. Nuko rero baravuga ngo abatambyi 10 bahise bakora umugambi, baravuga ngo tugende tubwire abantu yuko kugira ngo bataza kuvuga iryo zina, tugende tubwire abantu yuko nibakomeza kuvuga iryo zina bari barimo gusuzugura Imana. They wanted to make it look like they were still holy, even though they didn't speak the name of God. But they made up a rule that said it's taking his name in vain, and that was perpetuated through history. Bashakaga rero kugira ngo bakomeze bagaragara nk'abera, babigeje gutere, baravuze ngo reka noneho abantu tubabwire yuko iyo bahamagaye izina ry'Imana baba barimo kuripfusha ubusa. Nyuma y'ubwo ngubwo rero byatangiye kwandikwa, nuko kugeza n'uyu munsi biba bikimeze gutyo. And so when the translators, when they wanted to translate into German or into English or into the original Bibles from the Latin, when they translated into the Latin and then into the English, this perpetuated, this lie was perpetuated. And so whenever they saw the name of God, they put Lord. Abasemuzi rero batangiye gusemura Bibiliya bayivanye mu rurimi yari yanditseho muri zanzandiko yari yanditsemo, kubera rya tegeko ryo kumva ko izina no hamagara izina ry'Imana uri burimo kuripfusha ubusa, nabyo bakomeze kubigenderaho mu gihe basemuraga mu Kiratina ndetse no mu Kidage. It seems crazy, doesn't it? N'ubusazi iyo byumvise sibyo. That has been hidden from us for a long time. Ko ibi bintu ukuri kwaduhishwe igihe kirekire. The power of his name ariko none it's not really in his title. Imbaraga ry'izina rye ntabwo biri mu nyito yayo. The power of his name isn't in what he is. Imbaraga ry'izina ry'Imana ntabwo biri mu cyari cyo. He is God. Yego koko ni Imana. And his title is Lord. Kandi koko inyito yayo ni Uwiteka. That's not his name. Ariko ibyo ntabwo ari ryo zina rye. When you hear sinners cry out, a lot of times when someone knows they've done wrong, they've lived a really bad life, when they get down and they cry out, they go, "Oh God!" Urabona iyo abanyabyaha babayeho ubuzima bw'icyaha, iyo bacogojwe bahita basakuza Mana yanjye. They might be better off if they called his name. Byarutwa cyane ko bahamagara izina rye. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Do you know his name? Mbese muzi izina rye? Jesus is Yeshua. Yesu ni Yeshua. 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 Jesus. Yesu. But Jesus is part of the Godhead. Ariko Yesu ni umwe muri bwa bwiru bw'Imana. What is the Father's name? Mbese izina rya Data ni irihe? What is the Father's name? Izina rya Data ni irihe? When you have scriptures in your Bible that call him by name? Do you have scriptures in your Bible that call him by hari name? ibyanditswe tugira muri Bibiliya yacu bivuga izina ry'Imana. Jehovah. Yahweh tuki. Jehovah. Izina Jehova. Izina riryoshye. Izina ryiza. Jehova. My Father. Data. Jehova. 6,828 times in the English Bible they have taken his name and put instead Lord. Inshuro 6,828 bafashe izina rya Jehova barikuramo bashyiramo Uwiteka mu cyimbo cyaryo. 6,828 times they have taken Jehovah and called him Lord. Inshuro 6,828 bafashe iryo zina bashyira mu cyimbo cyaryo Uwiteka. Now, you know, I'm going to tell you this. Don't make a religion out of it.
reka mubwire ibi bintu ntimuzabihindura idini. This is only part of the message. Iki ni igice kimwe cy'ubutumwa. What's the good news? Ubutumwa bwiza ni ubuhe? Yes. We should call him by name, that we know him. Dukwiriye kumwita izina twamenye. We should teach others his name. Kandi tugomba kwigisha abandi izina And rye. as I read through scripture, many times when I come across the word Lord, I say his name, Jehovah. Kandi uko nkomeje gusoma ibyanditswe, iyo nsanze yanyitoye Uwiteka nshyiramo Jehova izina rye mu cyimbo. There's power in the name of the Lord. Kuko hari imbaraga mu izina His name is ry'Imana Jehovah. ariyo Jehova. Amen. Whatever you need in life, Icyo ukeneye cyose mu buzima, he is Jehovah, the Lord, God Almighty, Jehovah. ni Jehova Uwiteka Imana isumba byose. He is Jehovah Bada, Ni Jehova Bauda, Lord Creator. Imana muremyi. He is Jehovah Eli. Ni Jehova Eli, He is the God. ni yo Mana. Jehovah Shammah. Yitwa Jehova Shama, He is here. ari hano. He's always here. Ahora ari hano. He's here. Ari hano. He was here a minute ago. Yari ahari umunota washize. He'll be here in a minute. Ari buze mu munota ukurikiyeho. I'm going to plant a tree here. Ngiye gutera igiti hano. Jehovah Shammah. Jehova Shama. Jehovah Shammah was here 20 years ago. He was right here. Jehova Shama imyaka 20 yashize yari ari hano. Na n'ubu aracyari hano. He'll be here 20 years from now. Azaba ari hano imyaka 20 ishira. Aho wajya hose. Jehovah Shammah. Jehova Shama. He will not get away from Jehovah Shammah. Ntabwo uzigera uhunga Jehova Jehovah Shama. Shammah is everywhere. Kuko Jehova Shama ahora ari ahantu hose. Everywhere all the time. Ku gihe ahora ari hose. He is omnipresent. Kuko aho ari hose icyarimwe. Let me tell you a story. Reka mubwire iyi nkuru. Maybe help you explain, maybe help you understand this a little bit. Ishobora kugufasha kubisobanukirwa nanjye kamfasha. Jesus came into the city. Yesu yinjiye mu murwa. And the crowds were all around him. Abantu bari bamugose benshi. So thick and heavy, the people. Abantu bari bamugose ari benshi bacukira. Everywhere he went. Aho yajyaga hose. And there was a wee little man. Hari umugabo mugufi. His name was Zacchaeus. Yitwaga Zakayo. Do you know who Zacchaeus is? Mbese Zakayo muzi uwo ari we? Zacchaeus was a little man. Zakayo yari umugabo We mugufi. sing songs in the English language to say, Zacchaeus was a wee little man was he. Iyo Wound turimo up in a sycamore tree to see what he could see. Right. Iyo turimo kuririmba indirimbo z'icyongereza turavuga ngo Zakayo yari umugabo mugufi cyane rwose yazamutse igiti kugira ngo abone Yesu. We had Zacchaeus in the trees. Twari dufite ba Zakayo mu ntara Two twagiye. regions where we did the crusade. Aho twakoze ibiterane. And Jesus was calling to him. Kandi Yesu yari arimo kumuhamagara. Come down, let me eat with you. Amubwira ati Zakayo manuka dusangire. Zakayo Yesu yabonye Zakayo Up in that tree. ari muri kiriya giti. Zacchaeus was not a good guy. Zakayo ntabwo yari umugabo mwiza mu He was a by'ukuri tax collector. kuko yari umukoresha w'ikoro. It was shady, sketchy. Yari umugabo w'umujura yibaga umusoro. And people didn't like Rome. Kandi abantu And ntabwo bakundaga Abaroma. they certainly didn't like the Jewish people that took money from them to get to Rome. And not only that, but a little bit for themselves. Kandi ntibakundaga Abaheburayo bameze nk'abo bakuragaho uwo musoro ngo bawuhereze Abaroma bakibikiraho umwe. People didn't like Zacchaeus. Abantu ntibakundaga Zakayo. They knew that wee little man Bari bazi ako kagabo had a kagufi big evil heart. kandi yari afite umutima mubi. But there was something about Zacchaeus that Jesus saw. Ariko hari ikintu cyari kiri mu Jesus said to Zakayo Yesu Zacchaeus, yabonye. come down here, I'm going to have dinner with you tonight. Ku buryo Yesu yabwiye Zakayo ati manuka igiti ndasangira nawe iri joro. And Zacchaeus Zakayo came to know Jesus amenya Yesu, as his Savior. amumenya nk'umucunguzi we. Amen. Amen. That's a beautiful story, isn't it? Iyo ni inkuru nziza sibyo? Do you think that God knew that Zacchaeus was going to be in that tree? Mbese mwibwira ko Imana yari izi ko Zakayo yari buzamuka icyo giti? Do you think that Father
knew that Zacchaeus was going to be in that tree? mbese data Jehova yari azi ko Zakayo ari buzamuka icyo giti? Why was he even in the tree? How could he be in the tree? mbese ni iyihe mpamvu yamujyanye mu giti? Ni gute se ahubwo yajya mu giti? You see, sycamore trees are very slow growing. Ibi biti byitwa sycamore, umuvumu, bikura buhoro. And so for that tree to be big enough for Zacchaeus, it would have had to be at least 40 years old. kandi kugira ngo icyo giti kizamuke gisumbe kibe kirekire cyagomba kuba gifite nibura imyaka So to 40. make sure that Zacchaeus could climb in a tree, 𝗂𝗵𝗵𝗆 was there 40 years ago to plant it. ni ukugira ngo Zakayo azamuke icyo giti kibe kireshya uko cyareshyaga Jehova Shama imyaka 40 ishize yagombaga kuba yari ahari kugira ngo icyo giti gikuze Zakayo azabasha kukizamuka igihe cye nikigera. Amen? Haleluya. Nobody thought about the sycamore tree for 40 years. Nobody thought anything of that sycamore tree. abantu ntabwo bigeze bita cyane kuri icyo giti cy'umuvumu, But 𝗂𝗵𝗆 did. ariko Jehova Shama we yacyitayeho Because he wanted Zacchaeus kuko yashakaga Zakayo to come into the kingdom. kwinjira mu bwami bw'Imana. He wanted heaven in that earth. yashakaga ijuru ngo rimanuke muri iyo si. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Well, I'm going to shift gears a little bit. But I'm going to keep talking about little things that maybe make a big difference. ngiye guhindura noneho ariko ngiye kuvuga ibintu bito bito bizana impinduka nini. I do really want to emphasize the fact that we shouldn't change massive things and traditions simply because we're learning a few new things. yego ndashaka gushimangira ko tutagomba guhindura ibintu bisanganywe natwe cyangwa umuco usanganywe natwe kugira ngo twinjizemo ibintu bishyashya bikiri bitoya cyangwa bito. Because it's not about religion. kubera ko ibi ntabwo ari kubw'idini gusa, It's not about programs. ntabwo ari kubwa gahunda gusa, It's about revelation. ni kubwihishurirwa, It's about revelation. ni kubwihishurirwa. And I don't have to demand that you change when you go away from here today. kandi simbategeka guhita muhindura ibintu byose nimusohoka hano uyu munsi. It's not my job to change you. ntabwo ari umurimo wanjye kubahindura, It's not your job to change the people of your congregation. kandi si umukoro wanyu wo guhindura abantu abakristu banyu. That's the Holy Spirit's job. ako ni akazi k'umwuka wera. If I change you, you can change back. kubera ko njyewe ngerageje kuguhindura ushobora kongera guhinduka uko wari uri, But I dare say that what the Holy Spirit does is permanent. ariko ndatinyuka nkavuga yuko ibyo umwuka wera akora bihoraho n'ibihinduka. Hallelujah. Haleluya. All right. Let me get to a different page here. Which one is it? Hey, you know, Martin said something. Marite hari icyo yavuze about when he was talking, he said that there was a 50-day wait. yavuze ko bagombaga gutegereza iminsi Did 50. anyone pick that up when he said there was a 50-day wait? wibuke igihe yavugaga ko bategereje iminsi 50 kugira ngo Between the time that Jesus came gutegereza iminsi 50 hagati kw'igihe Yesu yazamukiye kujya mu ijuru. I've got to look it up here. When I hear some things, I go, why was there 50 days? hari ibintu bimwe numva nkavuga ngo mbese kubera iki yari iminsi 50? Why did they have to wait 50 days from the time Jesus was crucified until the time that they received the Holy Spirit? kuki bagombye gutegereza iminsi 50 kuva igihe Yesu yabambwe ku musaraba kugeza igihe bakiriye umwuka wera? Does anybody do that when you hear somebody talking and they're preaching a message? I know preachers do because God is already building a message in you for something else as you're even hearing people who preach. Because the anointing of preaching is upon you. The anointing of teaching is upon you. So that when you're hearing things,
and the preacher gets through with the message, and you've heard a completely different message that you've written already for your sermon. Y'all do that? I know y'all are really listening to me. I know you're writing your own sermons right now. I'm okay with that. hanyuma undi muntu arimo kwigisha akagenda yubakira ku byo warusanzwe ufite ukagenda wandika ibyo warusanzwe ufite. Hari umuntu bijya bibaho nawe iyo agiye kwigisha, kubera ko ubu ngubu uzi ko hari abantu barimo kwandika ibyo bazigisha biturutse mu byo navuze, ariko nta nicyo bitwaye. Mbese bijya bibabaho. You see, when I'm sitting in my home church and my pastor's preaching, you know, my wife's like, we get out of the church service, my wife's like, oh, that was so good. It's real. On the Sabbath of Sabbaths, called 𝗂𝗵𝗵𝗆, most holy day of the year, they shut everything down. The trains don't run. They don't even want electrical power going. There were times in ancient days when if you were found doing anything at all on the Sabbath of Sabbaths, the 50th day, you would be put to death. Hari igihe mu minsi ya kera igihe wasangwaga ugira na kimwe ukora cyangwa imirimo isanzwe ukora barakwicaga. And that's a shadow too. Kandi icyo ni igicucu nacyo. Because all of those who continue in their works, kuko abo bose bakomeje imirimo yabo, when the Sabbath has come, isabato yaje, shall be condemned. Bose koko bazacirwaho urubanza. It's a shadow. Ni igicucu. But it's real. Ariko the substance is Christ. Kuko ukuri ni Kristo. Amen. Sabbath of Sabbaths. Isabato y'amasabato. You can continue your work and be cursed. Nukomeza kwikorera ibyawe You can uzabona. receive the Holy Spirit of God and be blessed. Ariko ushobora kwakira umwuka wera w'Imana ukakira uburuhukiro. Hallelujah. Are y'all okay with this teaching? Mbese murimo kumvira inyigisho? Yeah. Hey, I've got an idea. Mfite igitekerezo. Before we get away from here, Ntarava hano. I want to step on our most sacred Christian tradition. Ndashaka gukandagira ku mugenzo wa Gikristo wejejwe. Y'all ready for the rug? Mbese mwiteguye gukuraho Y'all bracing yourselves? ya tapi yo ku muryango. All right. Itapi. What's your favorite Christian tradition of all time? Ni uwuhe mugenzi wa Gikristo mukunda kurusha indi migenzo yose? Tell me what your favorite one is. Mbwira wenda mu byo umugenzo muha agaciro mukunda kurusha indi. I won't step on marriage. That's actually something completely different. That's a good one. The reason why we have marriage is because we have to be reunited. Avuze And I won't step on ubukwe that. cyangwa avuze That's urugo, actually, aravuga ngo njye sindi bukandagire ku rushako kuko ni ibintu bimwe by'ingenzi. I don't even want to go there. Sinshaka no kuhagera aho If you want ngaho. to hear more about the marriage, come during the youth rally. Nushaka kumva ku by'urushako uzaze mu rubyiruko. I don't want to get into that. Sinshaka kubyinjiramo Now, cyane. I'm talking about our traditions, just funny things. Ndavuga imigenzo yacu dusanzwe dukora mu rusengero. Your favorite holiday. What's your favorite holiday? Okay, tuvuge wenda umunsi mukuru w'urusengero. You don't like Christmas? Mukunda Noheli wenda. No, arimo gukandagira kuri Noheli. Y'all ever heard of the Grinch? You're a mean one, Mr. Grinch. I love Christmas. I do. I love Christmas. It was so much fun growing up having Christmas, you know? iyo dukura abana twese tuba dukunda I Noheli, think we're sibyo? going to celebrate Christmas. Ariko twese twizihiza Noheli, sibyo? But I'm going to set a couple of records straight. I hope. You can believe me or not. This isn't gospel. Utazi igihe But azagarukira. I think I know exactly when he was born. Ariko nshobora kumenya igihe Yesu yavukiye. Anybody else know? Hari undi muntu uzi igihe umunsi Yesu yavukiye? Y'all think, anybody, just give me an answer. What do you think? Mume igitekerezo mubwire igisubizo icyo ari cyo cyose. He's born on Christmas, right? Yavutse
yavutse ryari kuri noheli Well, he was born on Christmas. kuri noheli sibyo Yeah. I mean, come on. kuri noheli sibyo Yeah. Well, let me tell you something. You see, Christmas was actually instituted during the Roman times to keep the Christians happy, and it was actually celebrated on a pagan holiday. reka mubwire urabona noheli yashyizweho mu gihe cy'abaroma igihe bashyiragaho hajyagaho umukristo kugira ngo abakristo abitwaga abakristo bakomeze bizihize banezerwe. You know what? I believe that just, if you want December 25th, celebrate the birth of Christ. We usually make a little cake and sing happy birthday to Jesus on Christmas Day. It's not all about the gifts and stuff like that. It's about celebrating Him. ni ukuvuga ngo umunsi washyizweho kandi kuri uwo munsi nk'uko tubizi dushaka gato tugashyiraho buje. We ought to have a day where we celebrate His birth. tukizihiza Yesu nk'uko tubizi kandi nibyo koko ni ngombwa uwo munsi ugomba kubaho umunsi twizihiza amavuko ya Yesu. Okay, so I'm not going that far. I don't want to hurt you. sindi bujye kure cyane sinshaka kubababaza ntabwo nshaka kubababaza. There are 3 places in the Bible that talk about the birth of Jesus Christ. hari ahantu hatatu muri Bibiliya havuga kuvuka kwa Kristo. There are 3 places that chronicle the moment Jesus is born. hari ahantu hatatu havuga umunsi Yesu yavukiye. The first place is Matthew. ahambere ni muri Matayo. You know Matthew muzi Matayo talks about the birth of Christ. Matayo avuga Probably kuvuka kwa Yesu. the one we're most familiar with is from the book of Luke. ariko aho tuzi cyane ni muri Luka sibyo. And I really love the story in the book of Luke. kandi nkunda inkuru yo mu gitabo cya Luka. And I want us to read this story because it's beautiful. It really is. ndashaka ko tuyisoma kubera ko ndayikunda ni nziza. And it came to pass in those days that a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered. These are important notes because these make it chronologically understandable, which means what part of time is it? Chronicle, okay? bitugaragariza igihe nyacyo hano mu byanditswe. Okay, so he called a decree that all of Rome should celebrate Caesar Augustus having been 25 years as the ruler of Rome, and that all the world should register, and the census took place while Quirinius was governor of Syria. We know when, historically, Quirinius was governor of Syria. Okay? Keep going. haravuga ngo nuko muri iyo minsi ni Luka ibice bibiri. kubera ku murongo wa mbere nuko muri iyo minsi itegeko riva kwa Kaisari Augusto ngo abo mu bihugu bye bose bandikiwe. uko niko kwandikwa kwa mbere kwabayeho Kureniyo ategeka Isiriya bose bajya kwiyandikisha umuntu wese ajya mu mudugudu w'iwabo. Verse 3. So all went to be registered, everyone to his own city. Joseph also went up to Galilee, out of the city of Nazareth, into Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David. gatatu aravuga ngo bose bajya kwiyandikisha umuntu wese ajya mu mudugudu w'iwabo. kane Joseph nawe ava i Galilaya mu mudugudu w'i Nazareti ajya i Yudaya mu mudugudu wa Dawidi witwa i Betelehemu kuko yari uwo mu nzu ya Dawidi no mu muryango we. Hallelujah. All right. You remember I talked about 𝗂𝗓𝗃𝗺? Don't forget that. mwibuke icyo navuze mutabyibagirwa. So he went up to the house of the lineage of David to be registered with Mary, his betrothed wife, who was with child. ajya kwiyandikishanya na Mariya uwo yasabye wari utwite. So it was while they were there, and the days were completed for her to be delivered. Means her water broke, okay? bakiri iyo igihe cye cyo kubyara kirasohora bisobanuye ko yahise agira ibise.
And she brought forth her firstborn son and wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger because there was no room for them in the inn. abyara umuhungu w'imfura amworosa ingenda y'impinja aramuryamisha mu muvure w'inka kuko bari babuze umwanya mu icumbi. Now there were in the same country shepherds living out in the fields, keeping watch over their flock by night. Umunani muri icyo gihugu harimo abungeri bararaga mu gikumba bahindana kurinda umukumbi wabo. And behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of Jehovah shone around them, and they were greatly afraid. And the angel said to them, do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people. Nuko marayika w'umwami Imana abahagarara iruhande, ubwiza bw'umwami burabagirana bubagota impande zose, bagira ubwoba bwinshi. Marayika arababwira ati, nitinya, dore ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero bwinshi uzaba ku bantu bose. All right, for there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this will be the sign to you: will find a babe wrapped in swaddling cloths, lying in a manger. And suddenly there was with them an angel, with the angel, a multitude of heavenly hosts, praising God and saying, glory to God in the highest. Holy Jehovah, glory to you. And on earth peace, goodwill toward men. Kuko uyu munsi umukiza bavukiye mu murwa wa Dawidi uzaba Kristo umwami. Iki nicyo kiri bubabera ikimenyetso, nuko muri busanga umwana w'uruhinja woroswe imyenda y'impinja aryamishijwe mu muvure w'inka. Muri ako kanya haboneka ingabo zo mu ijuru nyinshi ziri kumwe na marayika uwo zisingiza Imana ziti, mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana, no mu isi amahoro abe abo mu yishimira. Amen. So the edict went out. Everyone come register, because we have to know where everybody's at, how many people we have. We did a census. We know historically by records that has been kept by governors, by governments, by the world. We know that this man Quirinius was governor of Syria about the time of 2 or 3 BC, 2 or 3 years before they said he was born. Okay? Tuzi neza yuko nuko ako kanya hahita habaho ihamagara ryo kwiyandikisha kugira ngo bajye bamenya abantu bari mu muryango cyangwa bamenye umubare w'abantu bari mu gihugu. Kandi izandiko z'abahanga zagiye zibaho zivuga yuko uyu mugabo Kureniyo yari guverineri wa Syria iki gihe cyari gatatu mbere ya Kristo, umwaka wa gatatu mbere ya Kristo. All right, are y'all tracking with me? All right. So all went up to be registered. All right. So we narrowed it down to 2 or 3 BC. All right. There is yet another record that tells us when Jesus was born. Okay. And we're going to find that in Revelation chapter 12, verse 1. And there appeared a great wonder in heaven, a woman clothed with the sun and the moon under her feet, and upon her head a crown of 12 stars. Ikimenyetso gikomeye kiboneka mu ijuru, mbona umugore wambaye izuba, ukwezi kwari munsi y'ibirenge bye, ku mutwe we yambaye ikamba ry'inyenyeri 12. And she was pregnant and screaming in labor pain, struggling to give birth. Kandi yari atwite, nuko atakishwa no kuramukwa, ababazwa n'ibise. Amen. We know that in the Old Testament they very often use the stars in the heaven as references to time and to place. We know that astronomy was birthed, the science of astronomy was birthed out of the Middle East, because they kept great records of the stars. And throughout the Old Testament, throughout the shadow of that Old Testament, they make references to
different stars and planets and constellations so that people knew when things happened. tuzi ko mu isezerano rya kera abantu babwirwaga igihe icyo ari cyo bakoresheje inyenyeri. tuzi yuko imyigire y'inyenyeri n'ikirere yavuye mu gace ko mu burasirazuba bw'isi. niho abantu bajyaga bajya kwiga ibintu by'inyenyeri bakabwirana ibihe cyangwa bakamenya ibihe aho bigeze. There was a sign in heaven above the woman who was given birth. hari ikimenyetso n'ijuru aho umugore yari agiye kubyarira. A virgin clothed with the sun, umugore witwikiriye izuba, standing on the waning moon, ukwezi kwari munsi y'ibirenge bye, in a crown of 12 stars above her head. umutwe yambaye ikamba ry'inyenyeri 12. There's a constellation of 12 stars above the constellation of Virgo, the Virgin. kandi hari ikimenyetso cy'inyenyeri 12. ubusobanuro bwacyo ni umuntu w'isugi utazi umugabo. And in the sky below her feet was a waning moon. kandi munsi y'ibirenge bye hari ukwezi. And the sun covered her body. izuba yari yambaye izuba. It happens it's very regular. bikunze kubaho. The signs and the stars are very regular. siyanse y'inyenyeri ihoraho. It happens ever so often on a regular basis. bikunda kubaho kenshi. And it happened to happen at a particular time in those 2 years that we talked about when they would have gone and done the census. It happened to happen in a 1.5-hour period of time. This perfect alignment would have happened right over Jerusalem, right over Bethlehem. This perfect alignment would have happened. kandi iki gihe kimeze gutya kisanisha gutya cy'inyenyeri 12 n'izuba, uburyo biteye n'uburyo biri mu murongo byigeze kubaho icyo gihe cy'uyu mwaka habayeho kubara kw'abantu Yesu Kristo agiye kuvuka byabayeho. You remember I said it was the lamb that was slain before the foundations of the earth? Nibuka igihe navugaga ngo umwana w'intama yatambwe mbere y'uko ifatiro z'isi zishingwa. Because everything has been orchestrated and created perfectly. kubera ko ibintu byose byaremwe mu buryo bwabyo. Hallelujah. Hallelujah. Isn't it wonderful to know that we serve a God mbese si who byiza is 𝗂𝗵𝗆𝗺? si byiza kumenya ko dukorera Imana 𝗂𝗵𝗆𝗺, Imana itureberera yatumenye mbere y'ibihe. He's already ordered the future for us. Imana yategetse ejo hazaza hawe. So much. Imana idukunda, And He's taking care of everything. igukunda, ikita ku bizakubaho. He said, cease from your works. aravuga ngo rekera imirimo yawe. Enter into His rest He's already provided. rekera imirimo yawe winjire mu buruhukiro yaguteganyirije. natubaye nifuza ko agira umuntu usakuza. Hallelujah. Hallelujah. Come on. He's done it for you yarabigukoreye because He loves you. kuko agukunda. Hallelujah. Hallelujah. Y'all wonder what time it is, huh? bamwe bamwe murimo kwibaza amasaha. Yeah, y'all wonder what amasaha time it ageze. is. sibyo? Okay, let me talk about something else, all right? reka noneho ngira ikindi mvugaho. All right, I'm going to talk about Jesus. I'm still talking about Jesus. ndacyavuga kuri Yesu n'ubundi Because He's the substance. We always talk about Jesus. kubera yuko niwe kuri, niwe tuvugaho, niwe dushingira ibyo tuvuga. Ladies, badamu, now I don't know about the guys, but you ladies, y'all probably understand. reka wenda mve ku bagabo ariko abagore mwebwe murabisobanukiwe. I don't mean to imply that there's only guys over here because there's some youth ladies. simvuze ko kuri uru ruhande hari abagabo gusa, ko ndabona abagore beza babarimo, Just talk to the ladies in the room. ariko reka mvugane n'abagore bose muri All right, let me rusange. just say it. What would happen if you took a long trip and you were, let me just say, you're auntie, okay? Imagine your auntie, okay? tekereza nyoko wanyu cyangwa nyogosenge. And you hear that this young lady who's about to be married to your brother-in-law, to one of your cousins, you hear that they're on their way.
tekereza ukumva ko uyu umugabo washatse mubyara wawe ari mu nzira arimo kuza. And you hear, stop it, will not be controlled by you. You hear that she's pregnant. Ukumva ko atwite. Sorry. Mwabibonye. Ladies, let me ask you a question. Abadamu reka mbabaze When ikibazo. she gets there, Ahageze. when she gets to the house, you're there. Ahageze nawe Y'all all family. Y'all are the house of David. Kuko mwese muraba umuryango umwe, mwese muraba inzu ya Dawidi. Y'all have like family houses here where the whole family comes together and they all live. Ese inaha mugira amazu y'umuryango umuryango wose uhurira. Okay. This lady shows up, this young girl, 14, 15 years old, she shows up and her water breaks. Ibaze uyu mwana w'imyaka 14 15 aratwite yahagera isuri ikameneka. What you gonna do? Sorry. You say, listen, young woman, you go down to the barn right now. Wahita umubwira ati, That's my bed. You go down to the barn. tumubwira ati manuka mugende hariya hirya ujye hariya mu kiraro. You just go down and stay with the cows and the pigs. Jya mu kiraro ugumane n'inka n'ingurube. This is my bed. Uyu nguyu n'uburiri bwanjye n'ibyo icumbi ryanjye. I can't believe that little girl coming here thinking she's going to have a baby in this house. Ibaze uwo mukobwa kugera hano imyaka 15 isuha ikamenekera hano agatekereza ko ari bubyarire hano. Would you do that? Mbese wakora iki? Would any of you do that? Mbese mwabikora ibyo bintu? What y'all gonna do? Mwakora iki? You're gonna do everything you can. Icyo Absolutely mwakora everything you can in your power wakora to make sure she's taken care of. Y'all running around with hot water, with towels and linens. Y'all all over the place. Woo! We're gonna have a baby. Woo! Have a baby. Right? icyo mwakora wakora icyo ushoboye cyose wiruka abashyushye uvuga ko hari umwana ugiye kubavukira. What we're talking about, there's no room at the end. Ariko ibaze ku ruhande hari icyumba. There's no reason why she would be put out of the house except nta yindi mpamvu yari kumusohora mu nzu there's usibye. only one reason in ancient Jewish culture, even in current culture, that she would be put out of the house. Hari impamvu imwe yonyine yatumaga bamusohora mu migendesereze y'Abaheburayo. Because Kubera ko 𝗂𝗵𝗵𝘆 is around the corner. kubera yuko 𝗂𝗵𝗵𝗆 cyangwa wa mugenzo uri hafi kuba. Most holy day of the year is just a few days away. Ya sabato y'amasabato wa munsi wera cyane w'umwaka wose uri hafi kuba. And so because of the laws, Kandi kubera she was amategeko not allowed to give birth in the house because it would have made the house ceremonially unclean. kubera amategeko ntabwo yari yemerewe kubyara aho ngaho kubera yuko mu migenzo yabo byari guhita byanduza aho hantu. It's the only reason why she wouldn't be allowed to have a baby. Niyo mpamvu yonyine yari butume They atabyarira would mu not have nzu. been able to celebrate 𝗂𝗵𝗵𝗆 in that house, the whole family. It would have made the whole house unclean if she had had an issue, if she had blood pregnancy in the house. Kubera ko batari bubashe kwizihiza uwo munsi w'isabato y'amasabato amaze kuhabyarira kubera ko byari butume inzu yose yandura byitwa ko yanduye. That gives us another clue as to the exact time of his birth. Ibyo rero nanone bikongera bikaduhereza igitekerezo igihe Yesu yavukiye, umunsi yavukiye neza. We know where, right? Bethlehem, right? In not just a manger, Ntiyavukiye mu kiraro gusa, not just any old manger, si ikiraro icyo ari cyo cyose, the manger, yavukiye mu kiraro nyacyo, the manger. ikiraro nyacyo. You see, the angel of the Lord came to the shepherds in the field and said, "Go to the manger. That's where the baby's going to be." Urabona marayika w'Uwiteka yabonekeye abashumba bari barimo kuragira intama, aravuga ati nimujye ku kiraro kuko niho umukiza yabavukiye. Did you know that Bethlehem was the place that all sacrificial lambs were born and raised? Mwari muzi yuko muri ako gace ka Betelehemu ariho intama zo gutambwa bazororeraga. Bethlehem was where the priests took and they made sure that the perfect little lambs
were kept for 1 full year before sacrifice, and they made sure that they were unblemished and that they hadn't had any injuries and that they were taken care of perfectly. And when the sheep gave birth, they were there to receive that baby perfectly. That little lamb would be taken care of. Betelehemu niho bana batambyi babaga biteguye bazi neza yuko hari abana b'intama bateganyijwe barimo kororwa bazakoreshwa nk'ibitambo, kandi igihe cyose intama yabyaraga abana bato abana intama ntoya zatwarwaga ku ruhande zikororwa ukwazo kugira ngo zizatambwe. So the ladies in that house said, "You can't have it in this house, but we got one that's better." Abagore bo muri iyo nzu bahita bavuga ati ntiwabasha kubyarira hano, ariko dufite ahandi. We got the manger. Dufite ikiraro nyacyo. And they give birth every day of the year. There's something giving birth in there. Kandi muri icyo kiraro buri mwaka usohoye ahora hari ikibyarwa muri icyo kiraro. There are the priests, the shepherd priests are there to make sure that the baby is taken care of. Let's go to the manger. Kandi abashumba b'abatambyi bariyo kugira ngo uwo mwana yitabweho. Are we getting this? Murimo kubisobanukirwa? Are we getting it? Those shepherds in the field, they weren't just any shepherds. Babashumba bari barimo kurisha umukumbi, ntabwo bari abashumba barimo bose, bari abashumba b'abatambyi. And you know what the shepherd priest's job was? Uzabashumba b'abatambyi murimo wabo. Listen to me. You call shepherds in your church, right? Mujya muhamagara abashumba itorero ryabo. Shepherds of your church. Abapasiteri bitwa abashumba b'amatorero yabo, sibyo? Shepherd priest, right? Ni ukuvuga ngo uri umutambyi ariko w'umushumba. Are you pastor? Are you evangelist? Have you been put in office by Jesus himself? Mbese washyizwe mu kazi kawe na Kristo, wamuvugabutumwa we, wamupasiteri. Just like the shepherds in the field, you know what their one job was to do? Nk'uko abashumba bari bari umurimo wabo wari umwe gusa, to certify the lamb. Nuko bagombaga guha agaciro wa mwana w'intama wavutse ari Kristo. Bagombaga guhesha umwana w'intama agaciro. Worthy of sacrifice. Bagombaga kumuhesha agaciro y'uko akwiriye gutanga, kandi ariyo mwana w'intama watanzwe mbere y'imfatiro z'isi zitarashingwa. Kubera yuko aho hantu hari umunara w'abashumba. Ni ahantu umwana w'intama yavukiye. Kandi uwo mwana w'intama akimara kuvuka nta yindi mpamvu izindi zagomba kuvuka. Baraje babona uwo mwana w'uruhinja, abo bashumba b'abatambyi bahita baramwemeza. None umurimo wawe nawe ni ukwemeza uwo mwana w'intama, kandi akwiriye gutambwa. Niwe wenyine ukwiriye gutambwa. Haleluya. Nari nzi yuko nababwiye yuko ndi bukandagire kuri Noheri. Ntushobora gukandagira ku munsi wa Noheri. Ntushobora gukandagira ku munsi wa Yesu Kristo. Ntushobora gukandagira hejuru ya Yesu. But I'm going to tell you, the day that we celebrate is not the proper day of his birth in my own judgment. Ariko ngiye kukubwira yuko umunsi nyawo twizihiza si wo munsi yavukiyeho. I think there's overwhelming evidence kuko hari ibimenyetso birenze kimwe that it shows a different day. Bigaragaza yuko Yesu yavukiye ku wundi munsi. September 11th. Utari 25 z'ukwa 12. 6:15 and 7:45. Ni mu kwa 9 itariki 10. 3 BC. Ni kwa 9 tariki 11 amasaha ya nimugoroba mu mwaka wa gatatu mbere ya Kristo. Ushatse wabyandika. Ukwa 9 itariki 11 3 BC mu mwaka wa gatatu mbere ya Kristo, between
between 6:15 and 7:45. hagati ya saa 12:15 na saa 1:45. That was the time that it all lined up. iyo saha nibwo byose byahujwe bya bindi twasomye. If this is true, kandi niba ibi byanditswe ari ukuri, so I would say, you know what, continue to celebrate Christmas on December 25th, but on September 11th. impamvu mumeza kwizihiza Noheli kuri iyo tariki 25 z'ukwa 12, ariko ku itariki 11 z'ukwa 9 nimugoroba byansenga nkasaba Imana ayishimira igitambo ndetse n'Imana yampaye. Was that good enough to go over just a little bit for? Itariki nabonye abantu benshi bari batarasoma itariki ni itariki 11 z'ukwa 9. We're made for purpose. Kuko twaremewe umugambi. To certify the Lamb. Kugira ngo twemeze umwana w'intama. We have a secret the world needs to know. Dufite ibanga isi itazi. Something the world doesn't know. Dufite ibanga abantu b'isi batazi. We need to certify the Lamb to them. Kandi tugomba kwemeza umwana w'intama. I'm going to tell you something. The word of God is perfect. Ijambo ry'Imana rirakwiriye, riraboneye. His word is perfect. Ijambo ry'Imana riraboneye. There is nothing on earth more consistent in nature than this book that was written over periods of time, over thousands and thousands of years, and compiled. There's nothing more consistent on earth than this book right here. Nta kintu na kimwe kiri muri iyi si kidahinduka n'iri jambo ry'Imana. Iri jambo rimaze imyaka ibihumbi n'ibihumbi ridahinduka nk'ibindi bintu biri ku isi. This is the treasure that we've been given. Iyi ni impano n'ibintu by'agaciro dufite. Hallelujah. Hallelujah. Ronnie, thank you. Thank you very much. Rakoze. Come and just ramble on about some things. I just love rambling about Jesus. You guys love rambling about Jesus. Muko mubibona iyo navuze Yesu ndarondogora, ndakurondogora iyo mbigeze kuri Yesu. Sorry, brother. This one is special. Iri jambo ni iry'umwihariko. This one is special. Iry'umwihariko. And it has a little bit in there for you. Thank you so much for your service, my brother. We love you. All right, I think I'm all done out. I'm all done out. You know, I'll just tell you. You can come on up. But I'm gonna tell you a real short story. We had this old prophet in our church. All right. Very well-known prophet. Twari dufite umuhanuzi church one time. Urusengero rwacu. Did y'all anybody know Bob Jones? Hari umuntu umugabo witwa Jones, umuhanuzi Jones. He's an old guy, died about 15 years ago. Yitabye Imana imyaka 15 ishize. Most of the next gen prophets actually went through his prophetic teachings in schools, and just a super old guy. It's amazing. I'm sad that the next generation is going to forget us. Sinzi niba hari umuntu uzwi, hari inyandiko ze abahanuzi bandi bagiye biga, ariko hashize imyaka. Ikintu kimbabaza nuko nitwitaba Imana abantu bazatwibagira. Can I say this to you? Ariko reka mbwire, your legacy will live. Umwana wawe uzahoraho. God will perpetuate your legacy. But I was back to my story. God will perpetuate your legacy, I promise you. Imana izarisigasira umwana wawe. So this guy came to our church and he was prophesying over everybody. Uyu mugabo yari yaje ku rusengero arimo guhisha abantu bose umugisha, arimo kubahanurira. He was reading their book. He was just reading their book to them. Yari arimo kubasoma bose. He was telling them great and mighty things. Ababwira ibintu bikomeye bibahambaye bigiye kubaho. Abantu bose bahita barara bose. Ako icyo gihe nijye wari protocole mukuru. I was serving, making sure everybody got up to see him, right? Narabafashaga kugira ngo bamwegere bamurebe. We had a line all the way
imirongo myinshi mu rusengero, umurongo muremure cyane. Oh, Bob Jones, he had it done right. He had this great big chair up on the stage, big chair. Kandi uyu mugabo Jones umuhanuzi afite intebe ngari cyane iri hejuru ku gatuti. And he just sit there on that chair and everybody come up and just yabaga yicaye aho hejuru. He just put his hand on and just start prophesying. Mu ntebe ye y'icubahiro abantu baza akabarambikaho ikiganza akabahanurira. He did it right. And I managed all of those people. I was the lead usher, so I made sure everybody got to Bob. Kandi abo bose ninjye wabashije kubashyira ku murongo, gerageza ko buri wese nibura yamugeraho. And when everybody got through, I got in line behind them. Abantu bose rero barangije nanjye njya ku murongo. And he got to the guy in front of me, and he just let it out. He was telling him all kinds of stuff. It's like fire coming down on this guy. Hanyuma ageze ku muntu wari uri imbere yanjye gato ahita amuhanurira mbese umuriro wahita umanukira uwo mugabo. And I next. Kandi ninjye wari ukurikiyeho noneho nari nishimye. Come on, fire! Nari nishimye. And he walked off. The fellow walked off. Umugabo uwo amaze kumuhanurira aragenda. They may have drug him off. I'm not sure. Sinzi niba baramukuriye niba sinzi ko byagenze ko aho And I stepped up there. nanjye ndahagera. And he looked up at me and he said, "Son, I'm all done out." Arangije arandeba aravuga ngo mwana wanjye amavuta yashizemo nta kinsigayemo. That is my prophetic word from the great Bob Jones. Kandi ibyo ni byo jambo ry'ubuhanuzi nakuye kuri uwo mugabo byonyine. Narusha amavuta yamenetse yashize nta kindi sigaje igendere. Anyways, I leave with that. I love you guys. I hope we didn't leave you all done out. I hope we imparted something to you and we're going to be able to pray for some of you. Nizere ko mwese ntabasize mu magahungu ari ikintu mwize. Ndabakunda, Imana ibavugisha.